Hello, je Tamil Nadu tongnai ro registration khiat mani ba pandawa siri mama ang nrojo tono ang sao akhe ta on ro phedi type khelerana ni nim mong sidi ang ai nim mong khe yen ro no introduction nai nai ti ta o ai nim mong si ye ang khenai DILI space ready kini ni ram de tong abdi ki khiye ready riang ha abuni kenong next ready kini ni age ani 20 age ka ha kini ni gender broi de kla de female ke broi male ke kla ke male ri ha akhe ni ne achai motari sawo abo mari nai ani ke achai mo chei do tari चार मास 04 के अबरगो नरग मतang खेरिदी कौलेरो खेरिदी के अबर कौले मरिदी आइनि 99 आइनि डेट ऑफ बर्थ के नरग नेक्स्ट थांफिदी इदि के नेक्स्ट थांलायना के सेलेक्ट द करंट डिस्ट्रिक्ट running current district ke rachong Tamil Nadu ni tongmoma ni district ni mongke Coimbatore ready ke currently address ke ni ro ni sasa tongmo parani mongma district le district no are bo sasa tongmo parani ni je room tongmo aro para area ni mongno suye currently address suye ma nai kau tak ro chong tongmo ke Kalapati nyemarinai ke route ke ba 28 route nong ha ke abro ake ki submit ma khenai submit khidi ke submit ke bai ke no destination state ke mtuya ni destination state ke Assam de Bihar de Chandigarh de ake je kono ke chong to Tripura ni jongri rinai ke destination district ke maza jongri rinai jongdalai de Gomoti de Khowai de Amriki jongri rinai jongkhe skamphole South Tripura no ta ke Gomoti ro Mumbai jong Gomoti rilai nai phedi abongke destination town lem tu yo chini town lem tu yo klai abo jongri lai nai ke abono ta onai lai na Agartala abono chong city ri pai ke chong be khelai nai ke destination address ke chong tomo ro no Coimbatore ripia aboni khie spe ripidi aboni ke Kalapati abdi ke ripia Kalapati abdi ke route lem sa 28 abdi ke no route no ke ko ye hoidi abong ke ning mai saunai ke ai ni gmail lo ha ke nro ai ni gmail no nai le ne ke nai di tawo ai ke capital video DILIRAM area nai di tawo ai ni gmail.com dinai gmail je krima phono khemayo mangming ke ar phono chong je tongnai bai loge wa hasingye khemayo mobile tongnai makrui joto se bole khele mayo ke hani niyo hasile ye je nangkhruye thangle me ke hanne go bai chubala ye ke ha tong bai phong ya joto nangkhru se bodi ke thangle ni se gmail.com didi abong khini ni aro ke ha bo submit ke pe ke ni mobile number didi mobile number ke pe ke 99366923825 abdi ke ha 9366923825 ke ha abuni ke ni nombo nong mazama pilgrim dekhe please select ke ni ye sao ke torship de berai business de ke student de worker de others de ke chong toro Tamil Nadu khomole worker se worker di purpose of the busy state inside Tamil Nadu naro te contact oni jaga wa tong ke chong implement no khewo ke implement didi
ke select ke mayo travel single de thanai na ke family de thanai na group ke de thanai abong ke chong group ori nai inke group ke peke if it is traveling with the group and the family spice p no additional member how many member tongnai aro chong siri nai kaw chong tomo tawo 12 jona ke kaw 12 jona ri nai ke 12 jona ri paimoni ago ke space ti h ke le abaro le minimum mon ke mala nai ha 20 ro amdi ke ma ke nai inke ni move of the travel inke nung airline de inke bus de taxi de railway de abo any choice ke di inke chung railway se thang ke rail inke ni abo bicycle number photo arrival port number photo purpose date ke chung thang mani ki 12 tarikh space ke di ke 12 tarikh 05 mas tawo mele inke meke pass number nai space ke de ka le di aboni ke 2020 ke di aboni ke chong thamai nai purpose and the departing place ke chong intia propose ke ye chong departing maja ma samang ta ke chong ro Kobai Medical Hospital Center KMCH number ne ham bai so sine ha KMCH hospital ne dikhe payo hospital boni full form ke Kobai Medical Center Hospital inke bono chung ri pai ha chung purpose khiye phaimo inke bo uchi chung nai le phinai how bono sa pore nai legana how long you have been in the Tamil Nadu narom saha ding tong lai hala Tamil Nadu ole 3 months there ke between then 3 ya 12 months ago sapio 1 year about the ke last then 3 months tong ke have you done any COVID-19 tests no have you done no chung text ke mo kokri le kliko am no mari ha have you ever been in quarantine in your current location chung ro to momang boiman no ke yes mar nai lo akhe tawo I am not robot to war wono click ke payen injang registration to nai aro registration no click ke ai ni Aadhaar number tongo Aadhaar number ang sa click ki khop yana ro no sak na re nai